Good evening, everyone. Mano re tago tope mo me mai ope. Ko tau ma e fefini, tau fa feteni ki fa singa tau. O nga wela ko tau feia me nga tau mai koni. Nga i tau ni me kamatanga Januari o mai ke fa singa tau ni December. Ko ki update tu pe ngawe ko fai lavato fai haki ngawe mai family tu finiu la vai a foki mai ki he ngowe ko I teni he ni foki pa mo piso pe ako me ko fo ma hu ngage mo me mai pe kai nga ki ai ko mo ne la ka upalangi work smart, don't work hard, let the machine do the work. Ai tau whakao ngai teknolosia ko mea uwawe ko tau mate ko tau kei fosi ho tau sino ane ne ngahe kau palangi e mea koe ko misini ke ne whai e ngawe lahi ko tangata ko e atamai I pe ngawe ke whai soki he soki fu wao toafa ko ni toafa sahalai ko so mai he ngowe ko I teni tu ia I mangere I he kolo hufanga ko ngowe fo o ngawe sege ko ngowe ko na famashino na tama na waya na fe famashino na waya pa wangere ba ki kapa ke na famashino turiki ko kahiri ko ya ko hena mo pisope ma fui ma me agonite ma fui ma mangere pe atuai o tala ko manurewa aki pe ma foi ngawe to ko wape ko ngagu e ma work smart ngawe aki atamai lerei ta ko ngowe ko ni na io na to aneaf aho Monite a Dulcite a Pulelulu soke ki mo ui mai ai ma ui mai ai Kumala pe fa fa taha en lava e fo ngawe ki mo he I fra ostau I me ama ho ngawe ko ka skoti I lava ai ngawe o ko tu ko ni se fu toafa ko ni ka ke ta huo ye ko no fui pe nya ana tari ta ke pe ke kaha'u se ke mari we here at the refugees territory. Myself and Bishop, we invent and we use the Palangi's system of work smart, not work hard, like what we used to in a Polynesian way. We use the manpower, but the European and the Palangi way, they use the machine to do the work. And now it's an awesome thing to do. No wonder the Palangi live longer than the Polynesian and other races in the world because they work smart. Let the machine do the work. On Monday and Tuesday, all this area was bare with a lot of weeds. Now it's cultivated and use it with a Kumala plant for the families with the families that are in low income families that they have a piece. Over here we work together as a team and we hoe together, we weed, we plant together, and then when it's time for harvest, I'll give each family 5 rows
And on one rose, from there to the other end is about 100 plants grow on it. So it will be a lot of Kumala plant for them to harvest when it's ready. But anyway, that's what happened here at the Mangere. With what has been achieved so far, and I'm glad most of the families they busy. Maybe they're going to church because it's the end of the year. A lot of our Polynesian people, they in a camp or getting things ready before the new year. But it's only myself and Bishop. We just come and hooked the water pump to the water container, and then it's just diverted. Hello, Kelela Finau. Maya, Kelela is watching you doing the Kelela no usio mai mari of my sino. I get fekau ge na lere mai mo piso pe Finau me he me man skolo mo pauri mo me ke mai fu ta Kumala. But so far everything is fine. Kelela mo to mai pe ke ta Kumala ko mo piso pe ma ihen piso pe halo ke pai pe fatonya mi sa jo Alani kamu tu mai pe polo pe ke ko vi ka pa de moto ma pong ke tau fu to pai e fia heni ka kono fa ka toa pa fia ma we bilahi e nga we se fra fu ofa fu me na va ta ko fa vo fa tai bi ki he Lili me va ta pa mo ano masima ho ko ya ko ngo ko teni o fatto che ta ko tope ko ki update dia mascotte fa vini lava tu finiu che fa milito e lava mo fa masino i he ngo ko i teni he fa vini o fatto che ta ko tope mo ma he fa flerei. Bye for now.